Ponedeljak. You are not doing this alone. How would you like to join me for a little Umesto da uživa u zasluženoj penziji, poznati američki pisac odlučuje da se upusti u avanturu života i prepešači najdužu i najzahtevniju stazu na svetu od samo 3500 km. Jedina osoba koja je pristala da mu se u tome pridruži je njegov stari prijatelj, uvek u sukobu sa zakonom. Ne propustite da pogledate film baziran na najprodavanijim memoarima Billa Brysona sa Robertom Redfordom, Nickom Noltijem i Emmom Thompson u glavnim ulogama. Šetnja po šumi. Ponedeljak 25, RTV1. Well, they say the Appalachian Trail's like life. You don't know what's going to happen next, but you give it your best shot.